people, huh? Can I what? If you can't help me to eat something, bro. Oh, you hungry? Nah, bro, he hungry. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi bidak lagi. Okay, Abi nak sentuh sikit pasal seorang YouTuber yang sangat berjaya buat masa sini. Abi rasa macam terpanggil lah nak buat apa? Dia punya content kan. Bukan apa, dia bagi Abi inspire tau, inspirasi supaya semangat buat konten. Wah, gitu nak buat konten ke? Bukanlah, maksud Abi ramai orang kecundang di setengah jalan bila buat YouTube ni selepas dia tak dapat hasil. Dia tak tahu macam mana YouTuber ni berfungsi. Bukan YouTuber, YouTube ni berfungsi kan. Ya, seorang YouTuber juga berfungsi. So dia ambil masa yang agak lama. So Abi tak kisah pun. Sebenarnya konten ni bagi Abi just for fun dan ya mungkin untuk mencari pendapatan. Wah, pendapatan kau. Okay, kita cerita sikit pasal Speed. Sikit sebanyak lah kisah dia ni kan. Nama sebenar dia Doron Jason Watkin, JR. JR tu junior lah, lebih dikenali sebagai iShow Speed. Dia ialah YouTuber dan streamer dari Amerika yang terkenal sebagai YouTuber yang berperangai pelik, bertenaga, kelakar dan kadang-kadang memang luar jangka lah bila dia live stream kan. Ya betul, memang betul. Dia seorang yang bersemangat wajar kan. Dan dia boleh buat backflip kan. Itulah antara sebab orang yang suka dia. Reaksi dia memang spontan dan kelakar. Dia minat bola sepak, terutamanya bintang bola sepak dunia lah, Cristiano Ronaldo. Ya Allah, Abi ni kenapa kan. Dia selalu buat live stream berjalan-jalan ke negara lain dan tunjuk budaya tempatan. Channel dia ada peluang sangat banyak dia punya subscribe dia, sampai million lah. Memang ramai budak sekolah kenal dia sebab jeritan dia sui kot gaya Ronaldo. Gitulah, dia sekolah, dia lahir tahun 21 Julai 2005. Dia minat dengan Ronaldo lah, dengan streamer dia. Setiap kali dia stream macam main game ke apa ke, dia macam gila-gila. Dia spontan. Bagus lah macam tu kan, spontan. Macam Abi ni kadang-kadang dalam depan kamera pun macam gagap lagi walaupun tak ada orang. Kau rasa kau tak senang ke buat konten? Kau apa hal? Tiba kan marah. Okay, sebenarnya Abi bukan nak cerita pasal siapa Speed ni. Cuma Abi nak bagi sejarah sebelum dia menjadi seorang YouTuber yang berjaya. Bukan senang guys, nak jadi seorang yang Abi ni pun yang baru 275 subscribe ni pun dah pening dah idea dengan dia kadang-kadang benda ni spontan, dia meletup kan. Tapi apa yang Speed ni Abi tengok sejarah sebelum jadi seorang YouTube lah. Dia ni boleh katakan keluarga yang porak-peranda lah kan. Mak ayah dia dah bercerai. Jadi kalau ikutkan video yang Abi insert ni, dia banyak duduk dengan mak dia. Ramai orang kata mak dia jaga dia bla bla bla, tapi hakikatnya apa yang Abi nampak, mak dia tak bagi sokongan moral tau. Dia ni jadi seorang YouTuber kan. Dia tengok mak dia tak suka. Di sebalik cerita yang Abi dapat tahu, yang bagi dorongan dan jadi sahabat baik kepada Speed ni adalah bapak dia. Bapak dia yang bagi dorongan dia kat dia supaya teruskan usaha kau Speed, kau boleh jadi Speed. Macam tu. Jadi sangat sedih lah kan. Kita dah tengok dia berjaya, happy, banyak duit, sana segi, pergi sana pergi sini kan, nama bodyguard kan, semua orang nak ambil gambar dengan dia. Kita tak nampak sejarah silam dia. Itu Abi respect lah dengan Speed kan. Ada satu konten tu yang ajak dia berucap kan, tiba-tiba jadi Islam, jadi Muslim. Bangga kan, itu juga Abi insert. Banyak benda-benda yang Abi tengok positif lah untuk Abi, untuk meneruskan konten-konten walaupun seram ke, tak kelakar ke apa ke, I don't care. Channel Abi lekesah. Tapi I'm the first one who let you
know about dia Islam. juga bagi Abi macam satu idea. Nak buat apa suka hati kau. Kau tak perlu nak takut-takut. Jangan kau sini tengok konten orang ni, kau kena ikut. Tengok orang konten ni, kau kena ikut kan? Tengok nak buat cerita seram, kau nak buat cerita seram. Nak buat mukbang, makan-makan, kau buat. Tak. Ramai je yang cakap kat Abi, kau kena fokus satu konten saja, jangan ikut ngarut bersepah nanti YouTube tak ada jumpa hologram dia bla bla bla. Abi tak nafikan, cuma apa Abi cakap tadi, Abi sekadar nak buat konten ni just menghiburkan dan kenangan mungkin dengan keluarga Abi, ataupun insyaAllah kalau ada rezeki dapatlah duit sikit-sikit kan. Tapi apa pun ni channel Abi kan, suka hati Abi nak buat apa pun kan. Tapi benda-benda yang Abi insert secara dan kelakuan Speed ni dia tak kisah babe. So Abi insert sikit cerita pasal Speed ni. Abi suka tengok dia ni, dia seorang yang tak kisah, banyak membantu orang. Itu bagus guys. Orang tak lupa diri. Selalunya orang-orang yang macam ni dia pernah hidup susah. Bila hidup susah dia banyak bantu orang. Baguslah kan, dia tak lupa diri dan dia tak belagak kan. Baguslah tu. Abi sokong cara dia tu lah. Okay, ini salah satu babak yang dia kena jadi Islam. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Congratulations, you're now Muslim. Dan dia What's up, bro? Can you talk about that a bit live more? lagi dengan dia. Wait, you look familiar, bro. I'm the first one who let you know about Islam. Hey, wake the f*** up! Wake up! Budak ni live dengan dia tapi tidur. Wake up! Dia kejut kan. It's that time! It's that time! Wake the f*** up! You said what? Bye. Bye. Good night. Good night. Dia tak kenal ke tu Speed? It's 4 o'clock in the evening. I mean afternoon. He's actually playing in Mongolia. You in Mongolia? You know I went to Cuaca Mongolia. lain-lain. Oh, I know. Oh, you do? Yeah. Oh, I'm sorry I interrupted your sleep. I hope you Mongolia. have a sweet dream and dream of sweet things. Thank you. So sweet. Sampah kau Speed kan. Kenapa dia selalu kalau dia buat live ataupun dia nak berjoget dia pegang burung dia? Adakah itu trademark? Taklah. Kalau rappers kan, dia menari Michael Jackson kau tengok kan. Tapi dengar-dengar dia buat lagu World Cup guys. Rasa katanya lagi banyak view daripada Shakira ISO Speed. Siapa dia sebenarnya? Pria yang kerap dipanggil Speed ini merupakan YouTuber gaming Siapa dia asal sebenarnya? Amerika. Dia terlahir dengan Kami nama share sikit Darren lah Watkins cerita dia. Jr. Speed ini dikenal karena personanya yang cukup eksentrik dan sedikit temperamen ketika bermain game. Karena tingkahnya yang aneh dan konyol, banyak orang yang membagikan meme tentangnya di TikTok, yang langsung membuatnya melejit memperoleh 1 juta subscriber hanya dengan hitungan hari, membuatnya menjadi kreator YouTube Betul, yang guys. memiliki Dia pertumbuhan punya tercepat. subscribe tu Ia mulai sehari dikenal fans sepak bola lantaran aksi boleh sampai kocaknya juta-juta. saat berlaga dalam pertandingan sepak bola segmen charity match yang diadakan untuk kegiatan amal. Speed juga mengidolakan sosok Cristiano Ronaldo yang bermain di negara Portugal. Bahkan mendedikasikan satu lagu berjudul Sewi untuk idolanya. Tapi bagus Speed ni merujuk dia selebrasi membanggakan ikonik Siu ayah milik dia lah Ronaldo. kan. Daripada dia ni seorang yang tak ada apa-apa, miskin, dia boleh menyara keluarga dia lah. Baguslah itu habis tengok. My mom kicked me out of my house Yeah. at 14. I Dia moved in with tendang my dia dad. umur dia 14 tahun. I moved to Michigan. I was lonely. I was depressed. Nobody takes or called me. Then, when I became a YouTuber, yeah. Tengok, dia seorang yang laku murah guys. If you can't help it to eat something, bro. Ada bodyguard dia cakap bla bla bla. Nah, bro, he hungry, bro. He hungry. Dia lapar. Yo, give me that, bro. What's your name, bro? John. Zon? Alright, bet. Dia pergi beli guys kat orang ni Zon, makanan dia. come on. Get what you want, bro. Come on.
Kalau Yeah, dia what orang you Islam want? mesti suka dah ni. Oh yeah, you want a burrito? This all you want? This all? All right, bet. How much is it? 272. All right, bet. I'm gonna do card. You want a drink? You sure? Bro, like you need some water to wash that down. Yeah, bro, go get some water or juice or some Gatorade or something. No, I'm not. Dia wash. Personal Bodoh kau speed. Dia wash that damn. Yeah, bro. Yeah, exactly, bro. Go get you some water, bro. I want this too. The fuck? Here we go. All right, bro. You keep this though. All right, bro. You keep this though. You keep this though. My name's Speed, bro. You doing that stuff? My name's Speed, bro. All right, bro. Have a nice. Tapi tak boleh lah kalau orang macam ni kan. This is the side of I Show Speed nobody ever talks about, because since the early childhood Speed had to go Kita through lagi his bahasa parents' Speed. divorce, so he had to Siapa live with tadi, his mom Masih? and was separated from his own dad. And most days, Speed didn't even have enough money for new clothes or food, and even had to wear the same shoes for years. But at school things were much worse, because Speed couldn't have real friends and was consistently bullied and ignored by other kids. I'm telling y'all, bro. Nobody in this school, bro. It's fucking insane, bro. That is the reason why I want to drop out of school now, bro. But the only thing Speed really liked was playing video games and streaming them, which his mother absolutely hated since day one, because every single one of his streams used to end with his mother Mak dia tak yelling at suka, him. tu tak So in ada basic tak? 2023, he Mak dia finally tak moved suka out of jadi her house YouTuber. forever. Mom, come on, I don't give a All right, okay, all right. All right, I'm gonna be on the recording. And even though Speed's father lost custody, they had a very good relationship since Speed was a child. What is proven by dozens of photos. So eventually, these two became real homies. Banyak gambar-gambar And despite I Show Speed he kissed dengan by Speed's father, ayah dia. Speed wasn't mad. Mak dia kurang. Now they often go live together. These are moments when I Show Speed met people from the time when he had nothing. First, he went back to his old school and met Dia the pergi lady sekolah who used dia, to give him free sandwiches. jumpa dia He remembered punya eating them cikgu every ke day because he pengepul had ni. no money. Cikgu tu tolong belikan makanan untuk dia. Dan dia datang balik kat sekolah tu. I know, because I had no money at lunch. You used to always give me these, Sister Janet. Oh, there you go. Let me take a bite of it. It's the exact same. Next, he met his old Spanish teacher. She joked that he was her worst student and he could barely remember anything she taught him. What is going on? Moral of the story, the point is, bila kita dah famous, orang kenal kita, bye. And finally, Speed reunited with his childhood friends. He showed love and gifted Dia each of jumpa them budak-budak kawan dia $30,000, proving he never Oh my forgot God. where he came from. Fuck with y'all, bro. Like, I know y'all living lives and shit, bro. I want to give y'all Dia bagi peace, bro. kawan-kawan dia $30,000 seorang. Real shit, bro. Because I really love y'all, bro. Kawan baik I dia got ke? your numbers, bro. Just hit me up, bro. I love y'all, bro. $30,000 kepala hot. Okay, ni biasalah perempuan kan. How many girls? Orang dah ada nama ni biasalah, ingat lah. 2, 3. Just three. Just 3. No, 4. Four? 4. I have 4. I forgot about 4. Yeah. And mainly all of them cheated on me, bro. Why? Yeah. Okay, stay tune, kita jumpa sekejap lagi. Okay, bye-bye. Okay guys, Abi rasa setakat tu sajalah. Jadilah buatlah konten Abi ni sebagai satu ketiba. Kalau konten Abi ni bermanfaat, subscribe, like dan komen, share. Yang penting subscribe lah guys. Okay. Apa nak cakap ke? Saya tak lupa lagi kot. Tujuan Abi buat konten pasal Speed ni untuk bagi korang motivate, positive thinking, jangan stress, be strong. Jangan lupa like, comment dan share dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.